Assalamualaikum warahmatullah. Adlaw ini mami aku piyo to pakil. Tulak ko dahil nilay station commuter sumakat train. Inlayo panahon sin commuter ini dahil nilay pa KL Central. Lagi kulang mga angka jam. Yari kita ni halam train bihaon. Tujuh pa KL mami piyo to. Ya, yari na nakasampay pa KL Central. Ako usang kajam da kanon. Di na KL Central ini, sumakat kita niyo monorail na isab. Nando kayo isab train. Yung monorail ini atas ya. Yung train si monorail ini. Dua yung train. Dindi, sumakat kita sabi mantuk pa station Imbi. Din KL Central ini sumakat kita niyo monorail ini pa station Imbi. Ingan niya mau kita rin dito pasal ini imbi yaw na Bukit Bintang na din doon na Bukit Bintang yung pagbibihan na mo ini piuto sabab di hanilay ini wayroon mga bangsatan yung tauso magdarakang piuto na malayo so yung matupa KL ang pa ako makabi piuto yung panista kandaman atau kanista tiya pamangkop namang nindi mau kita niyo ang naugtan niyo rin na subay kamu nagsasadya touch ingo magsun magbuwa card bihawin pag-usalon na mga iron card IC niyo sadya sabi ni IC niyo may card niyo awon yan touch ingo ni halaw ano kita niyo rin di gumawa rin ha station Imbi makakari na kita ni pa Bukit Bintang tampal pato ini yari yung mga lot 10 Tampal Palawa yari mga Sungaywang Plaza iwan Bukit Bintang Plaza na tuyon taniyo paunahan pumuntas kita ni Dan matu pa Hansipak pinatan nila sa yung location ini okay masuk na kita niyo pa Piuto taon ta sumud kita mari Palaw yari itu dah silut sin building ini mang kamu sumud kakitaan niyo ra urulan niyo sadya ini na tanah tambol kita niyo inkadahi kan bakar hitumi ini tambol nagpinda sila location tambol pagkabaha lockdown PKPB yari Hansipak dah masuk dah tiambol nila hindi nakukap sila dito Hansipak katunta panahon sadya Hansipak sin bangko naghayigan sin yato na hayigan sin hotel ini ayari amon talok ini panahon taniyo pa Hansipak na yari na siya taga Panji Sabah ikan bakal sagar Nur Iman Bayu. Okay, cantik. Nah, tuan siampang aku magtuisin wajit Iwan Biaki, Biaki sa ini. Wajit. Ini wajit ni mapasok pa. Nagakaso-aso. Maksud Iwan wajit niya mapasok pa isab. Nabago. Mang ini mga mahapon na long tamagpay na ini awal pa. Kita taon sa Panyam, aon Kurupok Likor, aon mga sayol, Statiapa. Enggak, aon piuto. Intagda po sin tinda ini na kakasitan yura, magsisiamal, si brother Tommy intagda po. Na alhamdulillah matuod, tao kudat siya rin hasaba. Na pagsukulantan niya ang bangsa tanyo nakaukab restaurant di gitong sin KL ini. 2 bungkus tapaw. Upat. Kira sinambo. Okay. Foto aja. Ha? Foto
Ista. Aun kandaman? Dua. Ito yung nama lagu kan oke sa. Yan dahon kumuy. Ini nih kumaon di wajit. Wajit hambuk, biaki hambuk. Hah? Nescafe tarik. Hah? Akal-akal. Ayari na. Kinilaw. Oh. Yeah. Okay. Isan mapaalus ha? Ngadum. Namun ini laum tindahi laum restoran hi Tomi Nur Iman Bayu ini ikat bakal sagar tahun tim mga paminat dari patay masin tagdap kasih sadap boleh ba kalau kau tahun tani mga patanya ha on nakasambayin patta ko rin ayaw ning tagdap po niya madyo puti ya on tarangan supreme. Halam dunya ini maray bangsa tanyo ray mansin bangsa bugis sin maingat maginang biyaki. Iban sin wajit amura. Masarap yung wajit tan rin sin wajit sin malayo. Matu kasi wajit sin malayo. Na kumaon kita nyo. Bismillahirrahmanirrahim. Buka buku berapa kak tadi? Buka pukul 10. Pagi? Pagi 10, malam 10. Malam 10. Ya, buka saat 10 pagi, tutup 10 malam. Nah, alhamdulillah naselesai na biyaon muy kita. Katloan tagi sa ringgit inhala kakatan. Oke, muy kita. Mang muy na ini ina ako sumakat monorail. Sakawa sumakat na ako MRT pa baba. Ini dimasuk pa MRT, lagbas batu pa Kajang. Dina Kajang apa aku sumakat magbalik commuter muy panilay. Na masapatin yung RT di Manao pasal bago tuod siya namon ito di namon long ta sophisticated bihaon train ha alom sing KL in kirayaw kaniya ini malago pa maladyo iwan sin mahaba iwan sin mangkamak sumakat hay ini di ka magkalit mangkatubor ba paghinangan na mga tuan mga rayang in pagkaunan di haki ini amon sa suko sinamon long tabang sa tabukon biyak sa magkaon sin kakaon malayo mang sila makaratong marilong tarinahula atau lang tarinasaba sari ni nasaba samon long tarinahula matod mga bakay ko nara ko maripagkil nag-igit-igit sila ginto-into sebab di sila maka bukon biyak sentian nila magkaon sin malana ang pembang sa ta pagkaunon piuto siang lag amon wirun lana niya pamisan ni namon nong taliandang landang ato biwang ista mahang na magkaon bukod na mala na tuod sa mga mundi ikaw man ka makakadialom KL ini mga mun nakakaon kakaon si mga kaling India yan mala nakata na magigit-igit sila makaluoy. Assalamualaikum. Nayari na sabon na ni Indiahan ko binihan ko ini Piuto ini asawa ko. Nayari na. Alhamdulillah. Lokay na kami yung nakakaon Piuto in siya mura. Malokay na simukat Piuto. Na biyato na mga tuan mga rayang magsukol sin kimita kamu video na mo ini. Na murah-murahan ni kamu 4 ka to kanyo sa sukusin mabaya maripakiel nakingatan nilindan.